Neden alkışlar sinirlenmede? Bizor rahmet. Dostlar, hazırga sahneye çıkan artistlerine şikayet etsem ki, o bizim organizasyonun dostu tamamlar. Bizge yerden bir tekip kene. Hem sınırlarda biz var bir elimde Trabzon'un bilen yarışımız Rafi Verita karşıladı. Dile de su
Rəhmət dostlar, əli qıtarındaşa birasın iləyində bizдің yağma işimizdə. Şular, kompozitorımız bugün ilənmədi, şehirlər biyata, bizдің şeyində sırxavla biyata diye bizim düşməni. Bu bulsa Alifiye Agiyev'di. Onun yıllarını başkanı Şakrabız, Varşalagız, Renata Adamşina. Слова Катиба Каньябулатова написала, музыку Альфия Агиева. Называется «Язма шаман». Y'all
Renata Bakашина almıştınız. Нет. Я думаю, в скором будущем мы еще покажем вам песни, которые совместно с Альфией Агеевой мы написали и исполнили. Спасибо большое. Kızlar, siz indi sizge barınızga tanış isim Seher abi Habibullini bilasizmi yok mu? Kompozitör niçin görmesiz indi? Her biriniz bilenmişler. Gelgük kaş orasıyla. Bilasizmi? No, o bize ola kişi indi. Şu an böyle şiirlep yatasın, havlap yata diye beytik indi. Şu an böyle kilenmedi bugün. Lakin onun yaşılarak bildi. Hem Seher abinin birinci jırın başkara, benim oğuldaşım, indi Küpten Tügül Kazan'da Tatar Mıgı degen konkurstan alıp kaytan laureat ismin şu şeygen Seher Habibullin muzika sahmet sattar sözleri Azadlık Çeşmesi jırlı Renat Zakira. Kuşlar tezenin bayda Gün yerinde karda tuğanirim Kuşlar gebeyiminde baydaydım Sağınam kuzlar sağınam Azadlık şişmesi sularım Sağınam güzelim sağınam Ay güzelim gülemizi Güneşin başı, millet salvari, dizgin taşı, niçin yeşilsin, sin avuktaşı, sinne bilir belki sağınasın, sağınan kuzlar, sağınan, azadlık şişmesi suların, sağınan güzelim sağınan. Gülümüzü bu yılların sağınan yaktaşlar sağınan Bizleri aradılar kurbanın Sağınan güzelim sağınan Üzgün bakşanı bu yılların Sağınan güzelim sağınan Üzgün bakşanı kurbanın Üzgün bakşanı kurbanın
Kuşlar hazır Seyra boyunun dağında bir Seyra Kabigül'ün jırın tağıntın başkanı bütemiz. Seyra Kabigül'ün ki Elmira Şarifulin'in sözleri yazılgan senin ismin diyen jırını başkara tanılgan jırçımız indi Elfine Ahmetcan karşı alırız.
Özgür Rahmijan. Alıştırıyoruz, alıştırıyoruz. Rahmat pek zor. Bayram bilan o'zingizni besiz deb yarataman. Dostlar, hazırga Şivaşak yigitimiz, bu bize muzikant, aranjировщик, şirşe, kompozitör, DJ. Deniz Radini karşılamıyoruz. Selamlar, gözleriniz düşecek. Minta karbuat tuaman, anda shuma tuaman. Ustarana turabuman, ila shaka antullah. Baytarafta yaşasan da, minta karbuat tuaman. Derene odatmaytaş, sina tustar yalvara. Sizga do'stlar yalvara. U yoqda qarg'azasam do'stlarga qo'yolma. Sizga yetgan fikrni ilashab uyg'onda. Qo'y tarafda yashasada Sizga do'stlar yalvara. Sizga do'stlar yalvara, sizga yalvara. Sizga do'stlar yalvara. Rahmat, kayflaringiz teshik, как настроение, Москва, дайте шума! Вот, вот отдельно аплодисменты можно? Шолапага, нешек исеміңіз? Халифе? Ой, это сложно. Халифе, Адыр Талыкызы. Вот, Шолапага, пожалуйста, алғышты өзіңе. В первую очередь. Тәнзиля, онда прочерак. Рахмет. Bu endi men o'zim yozdim shu jilni, men tatar degan Ruslan Kudinov so'zlarini. Hozir endi biroz tinchgina jirimni yozib keladi sizning uchun. O'zim yozdim, muhabbat birgina keladi. Qadr
Süyüzsüz kıyıkul yaşamak Günlerim kıyarsız Günlerim belasız Yaşamından bu mıydan vergenler Merhaba belkiler Kaderim vergenler Uzkulak yuvalsam ezleme Yalgışlar yanlamayım Ömer jazalayım Aşırsan da filmi nereden Tükünü geldiğinde Aman da kıdadı Huday bir aşraşu yazar mı? Ağlar gibiler Şuma yok gibiler Zlanadı gözden yazanlar Nakada belkiler Kaderim belkiler Uzkulak yulansam ezlemem Yoldaşlar yalanı Gömür jazalı Aşısam da filmi Nakada belkiler Kaderim vergenler Uzkulak yulansam ezlemem Yalgışlar yalanı Gömer jazalı Aşısam da filmi erden Nakada belkiler Kaderim vergenler Uzkulak yulansam ezlemem Yalgışlar yalanı Gömer jazalı Aşısam da filmi erden Aşısam da filmi Ради Кирулле, Андреевна Ради. Zo'r rahmat, apa bo'lmaydimi? Ikki shay bizga nima qilyaptilar? Rahmat, zo'r. Kelingiz bizga konsertimizga 7-martda KRC Arbatda biz Aerostatin bilan solli konsert o'zdiramiz. Qani sizni Barazilda yashaymiz. Kelingiz, tarkib etingiz. Kulishimiz olamiz. 7 marta всем приглашаем на сольный концерт Aerostatin. Ради, Рахмат. И Саиду Абдуллину поаплодируйте, пожалуйста, за организацию всего этого вечера. Sağ olun Владислав. Kızlar arasında abiyeler kışma gitti. Ben de berberden ayrılsam bile. 4 Mart'ta saat 3'te şu zalda konser Hamisa Hüseyinova yaşa konser bula ilegiz. Yarayı mı? Seyleştik mi yarayı mı? Seyleştik. Güzel rahmet. Kızlar hazırki kompozitörümüz indi uzak yıllar bu işle biriydi bir Tatar kulturasında Anım bizning gruppaları var, onlarga kelirler, anım vokal bilan занимается, konsertlar qo'yib yuradilar. Ham o'zi o zalda onun ismi Refkat Asikov. Refkat abini qaramiz, ana qarasınlar ko'rsinlar. Bek rahmat. Refkat Asikovning keyin yozilgan so'zni hozir boshqarular Ayzatullina Daniya, Abayanda Sharifulina Adib, Budra Tol.
sağdaş durumda yalnız dağımın yine sağına sultanın arada min yarata tuğan yağımını başım diye bilir yalnız dağımını Sağlar koydum boyuna büzgen zülge sulamanı Anıda almaymış Allah büzgen büdüret dağlamanı Yaradan tuğan yağmanı Anıda almaymış gerciler Daniel Zatulina, Ayada Şarifulin Adil, Rifkat Azikov. Kami başlıyoruz işler. Rahmet. Tağında bir şey misin? Hadi şunlar. Sizin yanınızda Kazan yanından gelgen Rif Gıtavulin. Biz onu yaratabız, onun bir çırının bir kupletin gına anarga bağışlap çırlayın. Kuşlaştın da gidip bardın ayağım ağır bir yüzlerinin nuru yücelmez dalim tutar uzay sabri
Bizde rahmet, ne bileyim, şular var bizde Allah'ın şeker. Şunu yaşa getirsek, şular şurada alsak edi, şular mıydı? Ben bunu edeyim de. Araysa bizden bugün baramıza dostlar, ben hazır gene Baragan şehrinden hafta oluşundan da Rifka Tavulin idi. Bu bugün bizden zalda. Hazır men ana şın tümünden sahne kaşarasım tila Tataristan'ın at kazangan zangan işlikesi. Misal Şakir Bilim Yoluyatı. Kompozitörümüz Rifka Tavulin Fakboloviç. Haydi alkışlıyoruz. Hayırlı kiş деп айтсам да болайын, çünkü күндіз башлаған едік, қазір кешке жақынлаштық. Сізге барыңызға бек зор рахмет. Шулай жиылып келгенсіз. Біздің татар сәнғатын жақын еткен итеп. Андан соң шушы башлап язушы композиторларны хөрмәтләп. Сәйд Абдуллина бигрәк тә рәхмәт менә шушы халыкны җыйган, шушы композиторларны барлаган. Аның үшін бик зор рәхмәт әйтәсем килә. Инде безнең күренекле композиторларыбыз алар инде безнең аксакаллар, Айсиков Рифкат Алиевичка тагын бер кат рәхмәт әйтәсем килә. Ул менә шушы ярдәм итеп тора, көн сайын дип әйтерлек, айга бер тапкыр шалтырата, көнгә бер тапкыр дип әйтсәм дә була. Шуңа күрә ул бик шушы сәнгать өчен кайгырта. Инде безнең бар иде шундый күренекле, менә бүген аның җырлары яңгырады. Ул да булса Ибрагимов Харис Айсевич. Ул менә беренче булып шушы оешманы башлап җибәрде. Ул үзе архитектор иде, художник. Һәм кичкенә вакытта музыка белән шулай музыканы яраткан. Татарча да бик җүнле дә белми дә кебек иде. Хатыны марҗа иде. Ләкин күңеле белән менә татар өчен янып торды. Менә шундый кешене искә алдылар. Аннан соң Фирдәүс абыйны искә алдылар. Ул да булса кандидат технических наук булды ул. Монда физик-технический институтта эшләде. Үзе Татарстан егете, Кайбыш ягыннан. Менә шундый кешене искә алдылар. Аннан соң Ринат Шәрипҗановны искә алдылар. Ул да безнең халкыбызның күренекле музыканты иде. Рәхмәт аларга. Сез менә шушы кешеләрне искә алдыгыз. Аннан соң рәхмәт әйтәсем килә, менә хәзер Абдуллин Сәйд Әхмәтҗанович, ул инде шушы композиторларны барлый һәм берәм-берәм аларны үзенең янына, үзенең канат астына хәзер якынайта. Композиторлар күп түгел, алар штучный товар дип әйтәләр. Шуңа күрә менә бүген катнашканнар, алар композитор булырмы, юкмы, аны белмибез. Ләкин киләре берәм-сарам күренеп, сезнең күңелегезгә керә барса, без аларын да үзебезнең композиторлар дип санарбыз. Мин инде менә Аллаһ бирса, мин инде үземнең менә шушы язылган җырым өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә шушы ханыма. Чөнки бу җыр минем 26 яшьтә язылган җыр иде. Ул вакытта мин чәчләрдә әле кап-кара иде. Илһам абый 78 елда бу җырны башкарды май аенда. Безнең шундый бер творец Ленин дип аталайды ул вакытта. Шунда беренче булып шушы җырны башкарды. Мин анда булмадым билгеле. Ләкин шуннан соң миңа шалтырата. Риф Һәр миссияга киләм, сәгать 4-ләр инде, төнге 4, иртәнге 4 дип әйтәсем килә, бу май ае, чөнки яп-якты. Хәзер миссияга киләм. Шуннан да килде, 2 яшь хатын, аның инде как сопроводительный, бәлки теге үзенә күрә болельщиклардыр инде, аның сәнгатен яратучылар. Менә мин сезне хәзер таныштырам шушы кине язган композитор белән инде буларга. Бу хатыннар инде әйтәйинде, бездә беренче син чыккач уйладык дип. Бу композиторның баласыдыр инде, малаядыр, чөнки композитор булгач ул булырга бик зур кеше, сакаллы, һәм шул вакытта олы кеше булырга тиеш. Ләкин алай булмады, мин ул вакытта егет кеше, менә шундый җыр язылды. Шуңа күрә менә шушы егетләрдән мин көтәм,
шундый матур җырлар халыкның күңелендә калырлык, бигрәк тә безнең татар халкында яшәрлек җырлар. Менә әгәр дә шушы композиторлар араларында шундыйлар табылса, безнең татар сәнгать өчен зур табыш булыр иде. Рәхмәт Сәйеткә, рәхмәт сезгә. Мин инде сезгә бер җыр булса да сезгә хәзер бүләк итәсем килә. Бу күптән язылган җыр. Балалар өчен монда безнең яшь балалар, бигрәк тә миңа Илфакның балалары ошады, чөнки Таңсылу һәм Шәүкәт, мин аларны әле язып та алдым, чөнки татарча итеп әтисенең җырларын башкардылар, кычкырып, әйтеп, мин аларга багышлы бу җырны, бу ана сыманында бик ярдәм итеп тордылар безнең группа поддержки дип әйтәбез бит инде. Менә ханыма исемен дә әйтте. Тагы ике ханым алар белән бергәләп biz biyiz degen jırны halk sözleri. Biz biyiz, yaptığından duymayız. Onlar bulaşa başa jırlıyız da biyiz. Biz biyiz, bizden yaşaşatça şolma biyim, uşkava şapça. Biz biyiz, bizden yaşaşatça şolma biyim, uşkava şapça. Yeşilin iteği bir ıstara, yeşile söz etmeyiz bir ıstara. Biz bizden yaşaşatça şolma biyim, uşkava şapça. Biz bizden yaşaşatça şolma biyim, uşkava şapça. Танцуем, песни разные поем, хлопая руками, вместе раду жизни создаем. Мы танцуем с вами, чат, 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 хлопаем руками. Мы танцуем с вами, чат, 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 хлопаем руками. Көңіл ашқан бейуді, араttım vardı müzik tarttım beyuді. Abiyem, uşkağa başakka. Biz bizden yaşaşatça. Abiyem, uşkağa başakka. Abiyem, uşkağa başakka. Kuşçamamız şatça. Hazır endi tagı şakırabız özümüzün Abdullah Seydin Ahmetcan şuna kaya oldu bizden. Әйе белән. İfade artık yaşadığımızda şunu oluyor. Юк инде булды, все. Концертыбыз бик зур. Шуңа күрә менә мин шуны әйтәсем килә. Менә оешма яшәргә тиеш. Аның концертлары тагында күбрәк булсын өчен сез киләчәктә шушы концертларда әле җыр ярышларда үткәрергә иң яхшы җырлар. Аннан соң сезнең арада шагыйрьләр бардыр. Шуларның сүзләренә яңа җырлар тудырырга, шундый һәрбер композиторга бирәбез. Ну, ул шәкелдә задание инде.
Алар bir-birsin bilmey, her birisi yazıp karışışık sözge özünü kiyin. Sizin de tamaşaçılar, qaysı ki jigip çığa, şunu победитель edip biz endine şunday yarışlarda ötkərimizni biliriz. Hem kileşekte sizni qala konsertlara kitəbiz. Seyitke bir zor rahmet. Uğuşlar Seyit. Abi sen yaşa. Tatarstan'da var kazangan. Sangat şirkesi. Usta Jalil Premiyası laureatı Rif Hamuj Gadavulin. Yoktan yoldan karadan yaz isi ile aynalarını yakak uyur yaş isi ile aynalarını yakak uyur sırhavlarını yarak uyur yaş isi ile yaş isi ile havalardan bir yarı yaz isekiyle günlerde şadlık dağı yaş isekiyle günlerde şadlık dağı taşıp durak hisler yavur yaş isekiyle yaş isekiyle günlerine şadlık dağı taşıp durak hisler yavur yaş isekiyle yaş isekiyle yaş isekiyle dostlarım yaş isekiyle kıyaşımızın duyarışın havası varışın Enkelerimizni, ebi babalarımızın hürmetleri için, balalar üstürücüslerini yaratır için, yaşayacak ile. Kışlıklarını kavuşanlar, yazıyacak ile. Uğraşlarını yaş isekiyle uğraşlarını bilirişe dost işlerine gülerişe yaş isekiyle yaş isekiyle uğraşlarını bilirişe dost işlerine gülerişe yaş isekiyle yaş isekiyle yaş isekiyle yaş isekiyle yaş isekiyle Rahmet dostlar, bize rahmet dostlar. Ayaküstü biraz vakit oynasın. Aramızda. Rahmet bilgilerin için. Teşkillerimizin konsertlerimiz için güzel rahmet. Sağ yaşayınız, bay yaşayınız kilesi. Işık aşağıda rahmetle. Sağ kalın.
дорогая моя.